خوش تماشاوان هجاو دست که برنامه خواه و دمک خوش و تندرستی جوارا دخوازم از این رو برنامه ما و آنالیز کردن آمجار روزانه دا برنامه که نو بالکش ورا سا پیشکش بکیم مجارا برنامه آمد ایرو نرخاندن روش داوی باکورا کردستانه امید برنامه خدا بحث و بکن دوی برنامه دا امید سر باکورا کردستانه هنک مجار گرینگ دیگر میوان خواه آگاداری بدن و باکورا کردستان تنجی نمی سر رجاوا و هر چه پارچه کردستان جه پیشه که امی سروانجی باقون میوان ما و هجاو رشنبیر سیاستمدار و کلومنیست کرد و شخموس ازنگین و نیوسکار و سیاستمدار کردیسا بوبه اثر به رمان خواهی گرانبها ده مرا قالا و مجاره بکن لیستیکن قریج این که دولتا ترک بره اجالان و پککی باکورا کردستان دخوازن لسر کردان بکه و مجاره سرک یا روزانه امی به مهوان خوارا لسر وان مجاره آگاداری بسره بدن و از این بخیر هاتنه و مهوان هجا و کک شهمود ازنگین و کک بوبه اثر گلک سپاس هره بککم صاحب زور سپاس دکم سلاو و ریس جو هر دو هجای امره و سلاو جی تماشاوان مره جی و سرکتونش پروگرامی دخوازم و زور سپاس براستی ایرو من نوچه که نباش بهستی و انتلکتوال رشنبیر امریکی و دوست کردان زانیار ناودنگ نوح خوسف و کوشا داوی کر و بلا سر گل کرد صابه و براستی خدمت که پر بو گل کرد کر و حتی روژا ایروژی که و هم جاره دی بیجن بلا سر مالباتاوه و سر گل کرد صابه بله تماشاوان هجاو و از خواستم تشتکی بیجم براستی و از همان دمه دا و هم مدراتورم همجی از پچکی باقم همجی یعنی از پشتین نرین میوان خواه و از خواستم از این نرین خواه جوارا بیجم و بله نها همو پارچه کردستانه و هاو گرداییه شبه بره نمایه بله جی هبو نها پر گرداییه پس گرک له هر پارچه که علاقدر دیکه و باندور لسر بشن دین کردستان دیکه کرد پارچه بونه ادی و تر بونه و دخوازن هدی بین جمع هاو هلوستا راست اوکو اگر همو کرد و همان برتک نشان بدن آواجرین کردستان مزن به وی آوای ممکنه لروجالاتا ناوین و کردستان بویرین و راستی پر گرینگ و چید بن نها بویرک دین گرینگ و هفته که هفدیتنا و سروک بارزانی و مازم کبان و چه بو و تشتا که پر باش بو بارگه ها بارزانی و داخویانی دا و مازم کبانی داخویانی دا و دبیجن که به هفدیتنا روشا سوریه و پیش هاتن داوین اهلوی سیاسی سوریه و هر وها چرچوه گشتی و تکیلین آلیین کردی و روشانوی سوریه چوانیا هر وسته که هوبش آلیین کردیین و سر سوریه هاتن نرخاندن هاو دیتنا و کردی براستی چاما گویدید چه که پر باشه لدوی داوی برجواندیه و کردستان بکتن ام باورم که برز و سروک بازانی ویردا و روژاوای کردستانش آلکاری بکتن نه ام ورن سر مجارا خواه سرکی بارد وکرنا مجلس نتوی یا ترکیه دا ده پیشنیار آشتیه و سروک پارتیا و تفگر نتوا پرست دو بجنه محبت ترکیه بینه باچه چی بو پارلمنتر دمه تفگرک دست بکر جی به حقیقتنا اجالان دستوردان ده پارتی چو از بجم حتی نه دو جار چونه امرالیه لحو دانستاندن نه هز آلیه دولت جه ناوک نهاتیه دانه اما چیه ناوه هش تونه چه بسکره که چیه ناوه تونه اما دف کردان دخونن بجم بلا همه کردان بکجن همه وحاکن همه باشوره و همه روژاوای و داگر بکن و تشتونه یعنی براستی
جبو هبدتنا اجالان دستوران شام گوتی جوه روژه لوردا 15 سال زیدتی جی پولیتیکا راوستان خاپاندن ندایانیا ماف کردان تشتک تونه کرد هستای بلاف گرن همو گشتان سیاسی دما دریج دانه جبر کو اوا 1000 سال زیده خودی دولت و حیلان و دریوان و هر تشته و ببینا اوستا براستی بله اینها ام میوان خو تشتکی بپرسن او راسیا کو هم بیجن او راسیا کو دم پارتی و ترکیه جبر کو آرماجا سرکی یا تزن براتیا گلان کمارا دموکراتیک د پاريز داخواز مافن ترکانه بره یا کردان اینه لپرانیا ترکان لبراتیا گلان جی کمارا دموکراتیک دخوازن او کاری من اینه هر بشی بسکره که گیره کرد نینه بسکره که ترکانه ترک دموکراسی نخوازه چما هم ترکان دشن خواهد کجن خورت ایمه چیان دمرن بود دموکراسی ترکانه و تشتکی نباشه بود کردان دیزا سر سوره اندر و پلوین بولدان پشت سردانا Öcalan Ahmet Türk şidana berxwe و دیگرن و باشه هنده پارتی و چون هنده پارتی زیارت کنن و احمد ترک گو ما اتونومی جی فدراسیون جم نخوازن دخوازم ما وهاجی نینگو دیسا بردوامی گو 50 میلیون کرد هنه و بر همیان جی ترکیه یا شرمه یا احمد ترک چاواد کاره و سرناو 50 میلیون کردان با آخوه که او ماف دایوی کی او ماف دایوی و نکد هزار نهصد و بیستان دا و کرده هنگا خلاتی کری اینی و خلاتی ادکتن نه پارتیا دم اجالان پککه کردان چه دخوازن چما دست خواه پیچیرا کردان برمی انجام هفدیتنا اندام دمه و اجالان پارتیا ترک باشه دمیر تاش چه درکه و نه پرسا خواهی از بجم یا سرکی هم وکک شیخ موز بپرسن وکک شیخ موز آرمان جا بانگ آشتی سرک دولت ترک اردوان باچلی پارتیا دم چیه آرمان جا دولت ترک جوان دمان داویدا و سروک پگکی عبدالله جانرال را دایه دم چیه کاری نرینه خوش مرا بیجه بود تماشاوانه مرا بیجه کرم که بله دوباره سلاو و ریز جو گشاره وجود تماشاوان مره هبت ام دمک پر گرینگ در باسته بین هم بو برجوندین ملت کرد و کردستانی و هنجی بو روش آوا و باشور و باکور و روجلات هرمه ده bu yerin gring çedibin u gavên gring tên avêtin li gor van hêviyek jî ji me çedibin gor wê hêviyê em bi rewşek balkêş li meselê mêze dikin û dikolin û ber bi hev ditînin ka wê çi bibe wê çi nebe wek em dizanin sib nadisib Serokê Amerîkayî nû Trump jî sûnda xwe dixwe dest bi kar dike rojhilata navîn bi vê hikûmeta nû a Amerîka û ekîbên ku hatine amadekirin di herêmê de lêhêviya gelek tiştayê em giş lêhêviya gelek bûyerên girîng in rewşa Bakurê Kurdistanê tiştê ku lê dibin jî ji vana cuda nîne perçak ji wê yê ji ber ku di herêmê de programek tê meşandin em ji wê programê dibêjin ji nû ve dîzaynkirina rojhilata navîn ji nû ve dîzaynkirina rojhilata navîn rewşa rojhilata navîn dibe heta berî 100 salî 103 sal 104 sal berê ku di dema Sikespîko di ew herêm hatiye dîzayn kirin û 100 sal di wê herêmê de
ji şer, kuştin, koçberî, talan û dagirkirinê pêve me tiştekî din nedît di wê herêmê de. Ev hêviyekê ji me re çê dike ku ev tiştên niha li rojhilata navîn dibin wê vî nîrê ser milletê Kurd bişkîne û wê derfeta ji me re derxîne. Em wî çavî lê dinêrin û hêviya me ew e. Îca wexta ku em vedigerin dewleta Tirka di hundirê 100 salî de dîrokek me û wan heye. Ew dîroka me û wan yek li ser zulmê, li ser zorbatiyê, li ser asimilasyonê, li ser înkarê, li ser talan û sirgun û jenosîd hatiye meşandin. Ji vê şûn di milletê Kurd ji dewleta Tirka heta îro tiştekî din nedîtiye. Herî basî tiştê ku derketiye pêşiya me zindanê. Yani kê gotibe ez Kurdim destê wî kelepçe kirine û berê wî dane zindanê. Dîrokek bi vî hawayî û Kurd hatiye înkar kirin. Ne tenê bi devkî û bi yasayan hatine înkar kirin. Di destûra Xwedê jî ew înkar kirine û me Tirk hesibandine û milletek wexta ku ji xwe tune bijî di nava welatekî de mafê wî jî tune ye. Di wê ev 100 sal bi van metoda me hev re derbas kir. Niha gotinên tên kirin, ew gotin ne gotinên ku dewleta Tirk mejiyê wê 100 salî hatiye guhertin, gihayê astekê ku êdî bi helwestek mirovane dev ji wê barbariya xwe berde û bi helwestek mirovane nêzîkî milletê Kurd bibe û desthilatdariyê bi Kurdarê parve bike li ser axa Kurdistanê Kurda jî wek milletekî xwedî desthilatdar qebûl bike. Ev ne ew e. Ev çi ye? Ev vê pêla ku bi destpêkê min got ya dîzaynkirina rojhilata navîn de di nava wê programê de destkeftinên milletê Kurd henin û statû ji Kurdarê henin. Di her çar perçeyê Kurdistanê de wê ji Kurdarê statû bên program kirin. Ji ber ku milletekî 6-7 milyon di rojhilata navîn de bê dewlet e û hatiye înkar kirin û her derb xwariye û raserî komkuşiya û jenosîda bûye. Baş e di dîzaynkirina rojhilata navîn de mümkün e ku evên rojhilata navîn ji nû ve dîzayn dikin wê vê kütleya milletê Kurd nebînin û wê bê Kurda rojhilata navîn dîzayn bikin û aşîtiyekê mayînde li rojhilata navîn ava bikin. Ev ne mümkün e. Îca ew ne mümkün bûna vê programê de dewleta Tirk xwedî dewletê îmkan di destê wan de henin û pêşiya xwe ji me baştir dibînin û di nava danûstendina denin. Ji ber wê jî kê berî ku bi wan bê kirin ev tiştaya ew dixwazin ji xwe re çerçevekê bidin vî tiştî û dibin kontrola xwe de bi metodê Tirka. Tu dizanî metodê Tirka ne metodên mirovatiyê ne. Bi metodên Tirka dixwazin derxin ber laya giştî ku vayê em û Kurd biranin, melhev kiriye, em behevrenin û hewce nake ku Bakurê Kurdistanê de tiştek bê qebûl kirin. Ev tabii ev program a wan e. Ew vê nadixwazin lê ev program nayê mana ku wê ew bi xwe di vê programê de wê serkeftî bibin. Ev her du tiştê ev cudan. Ji ber ku yên ku îro rojhilata navîn dîzayn dikin, quweta wan jiya dewleta Tirk jî û ji wê hêza ku dewleta Tirk dixwaze ji xwe re bi kar bîne li ser Kurda û pê ji xwe tiştekî ava bike li gor berjevendiyên xwe ew ji wê quwetê mestir e.
جبر کو جه مستری و وی جاری دولت ترک دیوان کاران برای من و سرکفتی نبه و نکاربه تشتکی به دست بخینه لسر روش آواجی او پیلانین خو مشاندن خواستن کو بریا ام بیجن عبدالله öcalan و PKK روش آوا de evekê de bihêlin duê programa paradigma PKK ku dibêjin em dewletê naxwazin em statûyê naxwazin biratiya gela dixwazin û em federasyonek di rojhilata navîn de ku ruhê netewî tê de tune be em wê dixwazin ji bo wê şer dikin xwestin ku wê derxin pêş û kar bînin lê programa dinyayê ne ew e programa dinyayê di jinû ve dîzaynkirina rojhilata navîn de wê gelek dewlet tê nû derkevin ortê wê gelek dewlet sînorê wan bên guhertin û wê gelek pêkhateyên ku heta aniha mafê wan hatiye bin pêkirin û hatiye înkarkirin û zor û zulm li ser wan meşiyayê wê ji hemûya rê mercên ku xwe bi xwe bikaribin biparêzin û bikaribin xwe bi xwe îdare bikin wê ji wan re derkevin holê yek ji wan jî Sûriyê li Sûrî jî kê çawa li Başûrê Kurdistanê û li Iraqê federasyonek hat avakirin ji Kurdarê wê li Sûrî jî wek di esasên sê federasyona de wê Sûrî ji nû ve bê dîzayn kirin ev program Devleta Türk dibîne û ji bo ku pêşiya vê programê bigire an jî destkeftinên Kurdar çi qeysî eyara wan bixîne daxîne jêr û ew ruhê netewî tê de vala bike tev digere em ji hêlekê de kuştin û bombekirinê dimeşînî ji hêladin de jî di binre bi têkiliya û bi dan û stendinan jî dixwaze ku wan têxibin bandora xwe em pir baş dizanin agahiyê ku ketine destê me Devleta Türk di van sê çar mehê derbasbûyî de sê cara îmkan ji Abdullah Öcalan re çêkirine ku bi Rojavayê Kurdistanê bi serkirdeyên Rojavayê Kurdistanê re bipeyive û wê paradigma ku ew dibêjin bi wan bide qebûl kirin aynî tişt li ser Kandîlê jî meşiyayê sê heb name ji Kandîlê re çûne û sê çar caran jî bi telefonê bi wan re peyivîne û li ser van tişta xwestine ku îkna bikin lê milletê Kurd rewşa ku îro di rojhilata navîn de û guhertinên ku derketinin ber di wan di xwe dibîne ji asta daxwazên PKK û Öcalan bêhtir ew çi dixwaze derkeve pêş ne arêxistina a millet bi xwe ku çi dixwaze derkeve pêş û ew gelek tişta dehefte de zoriyê didê yek ji wan dîtinên Mazlum Avdî û Kek Mesûd Barzanî jî yek ji wan programayê ji ber ku milletê Kurd destê xwe dixe êdî qirka wan û dibêje wek kuştin ji me xwest em mirin we zarokê me xwestin me dawe me hat mal û milkê me xwest me dawe em di ber we de hatin kuştin lê hûn tiştekî naxwazin ev nabe di programa me din de jî kêkek çiya me aynı tişt gotibû hîn berî ku ev tevdîtin çê bibin me gotibû Kurd wek millet ji bo doza xwe şer dike lê ê ku wî şerê ji xwe bi kar tîne armancik wînî din heye ev her du tişt wê bên hember hevdû îro em ketine wê astê ku ew her du tişt hatine hember hevdû û Kurd xwedî li xwîna xwe derkevin wexta ku xwedî li xwîna xwe derkeve wê mercên Kurdayî bi Kurdarê ku bixebitin wê derkeve holê em dûr di xwedî hêvînin ku ev millet di vê guhertina rojhilata navîn de helwesta xwe wek milletekî wê deynê û ew rêxistin û ew em bêjin qadroyên ku li gor xwestinên wî tev negerin wê pêşiye li wan bigire ez bixwe wê
هیویه دمم لترکی تشتین کو ام سروانdan müstendina bejin zede tüneyi jber ku tu jihela devleti de tu programı ku hatiye vekirin u emliser bipeyivin bejin evya ne başı evya başı evya duhazın veya nakhazın tüneyi ortaya program tüneyi li piş perde dan müstendine gidemeşi u dedin hev destinin li ev tiştین ku dedin hev destinin jimillete Kürt ve şart diye Vakta tiştek ji milletê Kurd ve şartî bi tenê tiştek derkeve pêşame ku ew danûstendin ne li gor berjevendiyê vî milletî ne. Ji ber ku ji wê pêlê ditirsin, naxwazin ew danûstendinên ku li pêş perdê dimeşin millet bibîne û hîn bibe û li hember wan bisekine. Ji ber wê jî hevdû dibin û tînin û bi derewa û bi daxuyaniyên beradayî hevdû ew dikin. Piştî heyeta demî ku çû İmralî û derket heft madde belav kirin heft madde naveroka metînekî ne a nivîsekê yê yani ji a programekê yê ew program ji millet re nehatiye vekirin tenê wek naverok madde nivîsandinin û naveroka wê dinere tenê hevokek li hesabê ku merev bigire destê xwe li ser bipeyiveyê ew ji dibe apo paradigma xwe guhert bû navê paradigma a nû paradigma nû ye yani bi Tirkî dibe yenî paradigma yenî paradigma Abdullah Devlet Bahçeli ya Erdoğan'ı Devlet Bahçeli û Erdoğan çi dibêjin meclisê çi gotiye tek bayrak, tek dil, tek nizamçı, tek nizam zaman böyle zaman bira Abdullah Öcalan veri meclise ilan bike ku PKK ev kiriye çi girtiye bela kiriye u çek daniye ama ve çağı jer per ser rewşawî bipeyve nabêjin ser danûstendinên Kurdajê me bipeyve rewşa wê me bipeyve divir de tê wê mane ku ji bo Kurda divan danûstendinên ku dimeşe de tiştek tuneyê wexta ku tiştek tune bi tiştekê ku merev zêde li ser bipeyve ji tuneyê ortê tek çiya ji ber ku agahînên tên destê me wê ev bibe wê nizam Nevrozê derkeve û nizam wê çi bibêje ji bo Kurda tiştekî ku em bêjin wela av dewlet viya qebûl dike ya jî kê PKK vê nadixwaze tuneyê ev malxerabiya mezin di vê derê de ye ku ji vî milletî ev rastî tê veşartin belê Belê zor spas. Belê kek bûbe ser û nêrînêwa çine û ser vehîn çi dixwazin û ji me re bêjin kerem ke gelek spas labore bu hemê temaşevanên hêja û beşdarên delal silav bo kek şemûs jî û bo te jî bidîtina kek şemûs kêfaş merdûnê dîtibû keko mesele ve kek şemûs jî kevnav kir asasê meselê diharê Lozanê peymana Lozanê dema ku Kurdistan perçe kirin ew milletê Kurdistan perçe kir û da dagirkerê me gotinek dîsa bidizî an peymanek bidizî nava wan dihebû ku em Kurd wê feq nakin ew peyman ew bû ku heger hûn yani ji dagirkerê me gotinin heger hûn di sed salî li Kurdan nava xwe de nemehînin piştî sed salî çi bêserê we em neberpirsyarin ji bo navê her çar dagirkerên me piştî peymana Lozanê û heta roja îro çi ji destê wan hat kirin vêranî qirkirin kuştin sürgün zindan yani em çi tiştê xerab tê bîra me hanî serê Kurda li gunda ez xwe yekî gundî min dema leşker diketin gunda û taedel zilama dikirin ez bûm şahîdê vê yekî heta ez hinek mekteb dixwend vê çaxê qaşo ez zîrek bûm min xwe jî galê xistin xwar ez jî zar bûm jî ka yani em bêjin
ew zulm û zordarî, ew kuştin, ew koçberî, ew tiştekî talîm serê Kurda çi bû? Yek li gor peymana Lozanê a yekê divê Kurdan bikin Türk. Eger em vê li qelem mexin di zîndana Diyarbekir jî gotinek hebû. Ke Şemus vê baş zane. Yani dixwestin girtiyên zîndana Diyarbekirê bikin Türkiye baş. û ji bo ku bikin Türkiye başî çi tiştê xerab li vê cîhanê heye û ê nay aqilê însana mirovatiyê di vê zîndanê jî anî serê me. Yani di 100 salî di Türka tiştê ku rastî jî vê cîhanê de bawer nakin tu milleta anî bi serê millet tên di nava xwe de. Li dîsa jî ez xweşbînim serbilindim ku di 100 sala de Kürt teslîm nebûn çi di zîndanê wan de çi di koçberiyê de çi di penaberiyê de li gora îmkan û derfetên bi dest xistin berxwedan doza milletê xwe ji bîr nekirin û her xwes wê bîr bînin civatê an nifşê li dû xwe şiyar bikin. Li vir tiştekî pir balkêş heye girîng li gora min belkî bo temaşevanan nika pişkî bêjim. Li gor min zîndana Diyarbekirê milladek bû. Ew zîndan yani bine Koçgirî, Dêrsim, Ağrî heta yani Serîhildan Tevgera Şeyx Saîd yani Serîhildan û berxwedanê Bakurê Kurdistanê heta Dêrsimê 1938 anî bi wêranî qirkirin, talakirin, koçberî, şewitandin yani çi tê aqlê me hanî serê Kurda bêdengiyek pir mezin çêkirin Türk ya jî dagirkerên me kêf kirin ku me wek peymana Lozanê xala bi dizî ku hûn Kurdan 100 salî dî nekin Türk vê çi bê serê we piştî 100 salî em neberpirsiyarin winî kêf kirin û Kurd xelas kirin. Lê divê em beş bîr nekin bi tevgera an jîka bi şoreşa îlonê ya tevgera Barzaniya Kurd ji nû wişyar bûn. Kurd ji nû xwe hay bûn. Hatta vê sal hatta 1965 yani piştî Serîhildan an tevgera Dêrsimê ku Kurd yekcar bêdeng bûn hatta 65 em dikanin qelemê bixwin Kurd bi awakî giştî yani hinek kişilerin de bir istisna kaida xera nake ew çikîlin lê bi piranî Kurd bêdeng bûn. Dema ku piştî şoreşa îlonê li başûrê Kurdistanê bi serperiştiya Qedep û Barzaniyê dest pê kir vê gulaya ewilî dest bi şiyarkirina Kurda kirin û Kurd li xwe hay bûn xwe vegeriyan ku neqediyanin hîn manin hîn we Kurd manin. Piştî wê sala 1975 damezrandina Partî Demokrata Kurdistana Tirkiye li Bakurê Kurdistanê tevgera xwendekarên Kurd êl Ankara İstanbul li gel çepên Türkan bêjin wê çaxê wenî bû. Ew li bû tevger jîka Kurd ji nû ve Türk ji nû ve xistin nava Tirs û Xovekî. Hesabê xwe kirin li aqilmendê xwe fikirîn me paymanek imza kiriye di 100 salî de heger em Kurda nemeheynin tune nekin piştî 100 salî em bi xwe karî perçe bibin. Ji ber ku vekek Şemû jî gav nav kir yani dagirkerên me dewletin. Dewlet imkanê wan pir li gor gotinek Serok Barzanî digo bera gundekî me azad hebin ne welatekî bindest. Ya dema ku welatekî mezin Türka gel kemneti xelaskirina kemnetewan jî û arşîvê Osmaniye hemû li bava di kontrolkirina hemiya de ji bona bêdengkirina Kurda çiş destê wan hat kirin. Lê me wekî me got bi şoreşê îlonê bi xwe hesandina Kurdan Türkiye ji nû ket nava Tirs û Xovekê ji bo wê ji nû ve têk bibin asas ava herî girîng ev ez tim dibêjim min nivîsê xwe jî min bas kiriye û di gelek kitabê xwe jî min bas kiriye. Bi vekirina zîndana Diyarbekirê ew tiştekî wan dixwestin wan digo em ê bînin serê Kurda. û li gor min heta merhelekê jî bi ser ketin loma ez vekirina zîndana Diyarbekirê wekî milladek
millada Kurdin Türkiye baş o bedenkirina millet rêberên gelê Kurd hemû partiyan. Ji ber vê jî dûr jî ser neketin yani cîroka wê dûr dirêj ez naxwazim zêde wextê bikim. Di vê zindanê jî kat bi ser neketin. Dîsa Kurda wek min got di vê cîhanê di bi rastî çi milleta qasî Kurda berxwe nedayê û tune nebû. Sedemê wê helbet wê henin. Yek bi ser erda xwenin, di do bi nüfusa xwe pirin. Lê tune nebûn. Berxwe dan di nêzîkbûna ya da yani em bêjin piştî not saliya Lozana yekê û pê be di vê dagirkerên me taktîk û stratejiya xwe bigeriyane. Bi şer xwestin bi destê PKK di her çaperçe jî gadî bêdengakê bîne û bibin serdest piştî serdestbûna xwe jî ew Türk wê hevdû bikin wek Lozana yekê berpirsê an temsîlkarê Kurda PKK'ye PKK jî tu tişkî naxwazin. Lê di vir de dîsa em ê bêjin ez dikarim bina bikim yani tevgera Barzaniya û Partî Demokrata Kurdistan ew jî şikestan. Çi bû ew li başûrê Kurdistanê Kurda destkeftiyek derxist bi dest xistin. Ew destkeftî kir ku êdî Kurd li ser niga bimînin bi çi awayî dibe belav bibe. Ev dagirkerê me jî başvan kirin û ew milletên ew dewletên menzî jî di dû ara destkarin bêjim. Di cîhanê de dostaniyek mayînde tune ye. Dostaniya dewletan bi ser esasê berjewendiyê têkirin. Divê em Kurdê baş fêr bibin em gelek caret vê dişaşî dikin. Yani em divê filan dewlet dosta me ye o adin dijminê me tişkî wa tune ye. Dost û dijmin tune ye berjewendî heye. Di vê xalî de berjewendiyên milletê Kurd ji ber nekediyan berxwedan li başûrê Kurdistanê ji bo me Kurda her çi xwaz qadan demine tevîlê wek nîv dewlet yani federasyon jî bo me Kurda dewletek serbixwe ye. Yani em hûnî dihesibînin dilê me de ew tê. Em belkî hêvîdar me vê nêzik jî bibe. Mecbûr man ku êdî taktîkê xwe biguherin ji bo ne afat û kiryarê xerab dîsa bînin serê Kurda bixwestin bi ser destê PKK lê ne bi navê wê. Ji ber PKK Tirkiyeyê êdî PKK bi şerê xwe çekdarî çil qadan da netewîlê çil berçavê Kurdan êdî ji bo Kurdan tu tiştekî bîne neydîtin xuyanî nabe. Kek şêmû jî nav kir. Millet zarê xwe dan, zêrê xwe dan, perê xwe dan. Bawer bike gelek tiş dan. Lê em gelekî dûr û dirêj lê haybûn. Wextê Abdullah Öcalan digot her ji malekê şehîdek armanca wî ew bû hemû malbatên Kurd bi xev girêne. Ji ber ku demak meriv zarokê xwe da û hatin kuştin an şehîd ketin meriv nikane. Yani ez ê misalek wê jî bidim birazê nevê hêvîdarim. Xalê min du kurê xwe da. Yek di zîndana Diyarbekirê hat kuştin belkî gek şemû zane deh hevcakî serhildanekê hat kuştin. Gek şemû barin vê bîlavî. Yek ji wan kurê xalê min bû. Kurekî xwe jî serê çê kuşt. Yani hat kuştin bibire. Yani nava PKK'de. Demek mixalê xwe li İstanbul dît cara yekî hema binî diziye çû. Xalê min digot bû vê berxê hema bera dengê Abdullah Öcalan bin besî min e. Hûn hemû şaşîn, hûn hemû çima ji ber ku du zarokê xwe dayê. Ji bo wê jî ki ew slogana Abdullah Öcalan her ji malekê şehîdekê mesele ev bû. Îro ew pêk tê. Yani milletê Kurd bi şehîdbûna zarokê wan hemû fev girêdan. Demek ki hemû milletê Kurd herin bibire yani ne hemû yani piraniyan bêjin belkî dicî de hemû elbet şaş e. Niha dewleta Türk wek me got êdî hatî merhelekê yani çel saliya Lozanê qediyaye di van çel sala de mecbûr Türkiye tişkî bike. Ya wê têk here ya jî mecbûr ku wê hinek mafa bid Kurda. Du sedemê vê jî heye. Dewletê mezin êdî qebûl nake. Bazara herî mezin îlon Kurdistanê û Rojhilata navî ne. Berjewendiya İsrail û Kurda yek e. Berjewendiya Kurda û dewletê mezin yek e. Ji ber ser erd û bin erdê Kurda gelekî heye.
چه بخوازن نفت هی زهر هی زیف ام چه بخوازن هی وقت من سریجی گفت yani dostaniye mayinde tüne dostani ligor berjewendiyayı ev iro ev berjewendiyi ka di Kurdadayı devlet imezin hemû berê xwe dinivî azali yani a megerê di ligora pirsiyarete kimin fam kir mesela Türkiye ve Türkiye jî ev çi bike Türkiye niha dixwaze li ser destê demê ku em PKK dihêlin bera çek berdin Niha heger Armanca Türkiye çareserkirina kêşeya engo programa Kurdistanê ba vê bi nav bikira bera PKK çekê xwe dînin lê em ê vê jî bidin Kurda tişkî watin ye derdê wan çekdarîna PKK'ye lê çekdarîna wan ne çaresera milletê Kurd e ne çareserkirina kêşeya Kurd e tu kêfxweşî û şahiyekî nîne lê aliyê din çi dixwazin Evi wini wan bidin qenata min ew ev çek dînin ji ber ku Abdullah Öcalan di şerê xwe çel salî de li gor berjewendiyan dewletkeran hemî tiştê xwe pêk aniye di nava qaran netewîrî hinek hatin bûnê terorîsta nizamiyanî bi gelek nav lon hatî kirin ew nemakanin vê pêvajoya di rola xwe bilîzin rola wê dimîne ser navê demê dem kî ye pir balkêşî yani em cedel tişta haynavin yek Ereb e یک ترکه یک سرک عشیره او سرک عشیر هکم دیرو کاوی بکنن بابو باپیرو کاکی وی چکریه جبو کردا اما ببینن اما پر حد ببینن قالوا اوه کانه بچه بگه هکه ام چه قاسیل دیجی سرور سیارا اونزانم وان نباد دم پارتی دبن دیوی ام آغای خود نک از دیجی آغاتی دبشم او آغای کود دما خود بابو باپیری وان ملی خودان ملی ترکا و خواستن چه مافکی ندن کرده دیگه هم دیرو که وان نبی وانجی ببینن یعنی گوتن کرده های گوتن این کرده براستی که گله کی جای دیگه چهل که معرب بیشتر نبود یعنی تو چه قاضی بخوازی تو چه کاری که تو نه نه پیوشو یک دست بگیری یعنی نزان بگور من پیوشویه دیگه پیوشویه دیگه آوا کی فرمی چه قالوا ديوجا من زمان كردي فرمي بكن من دي باقي اشاش بي قالوا ديما مي دبستان كردي بكن نزان من دي يعني من دي شيء بالدفكي نا بالدفكي سالان اتاتورك خابان قلت ورا امي بابر ام حميم مسلمان امي قاولا شي كذا تركيا اما كرداي لي بيشتي كاري قناه شاواني aynı proje دوباره دیگه یا دیگه یا دیرو دوباره دیرو برای دوباره دیگه به رنگ و دنگ و جی و زمان بهرندیه yani evde ma 2024 ne de ma 1930 am bisti ajiber ve bir rengi ve duhazin kurda halbuki jibo Türkiye persene noha Türkiye per bekiri zanı arşivman heye u peymana vani bidizi astim biad bejim که سه سالی ده اگر هو کردان نبا خود نمی‌خواد چه بیشتری و امنه بر پسیارن اف خالی در روزه بیریه دو برجودیا کردان دولت امزین یکه سه دولت امزین تشتیانی نسری کردان کانی پشمانیا که بگه جبو پشمانی خلقا بگرینه باوریا من اوی آلیکاریا کردان بکن ایری کرد کتی دفترا ناو نتوی کتی دفترا دولت امزین Mesela ne bileyim Fransa yani ek Kürdistan perçekir ek şu an Fransa'yı. Li İro hem denerin Fransa rastî ka dosti kurda İro az bizim. O şu bu ve çika xwa ve poşmaniya xwa ve ta'dil kurda kiniye qanaata xwe dibêjim ev kurda navîjin. Ev kurdaş bir nekin û wê nehêlin ta'dil kurda bê. Devleta Türk ya ser koka Osmaniya hatî mezin kir ew jî vê baş dizanin. او يدو خازن aynı sistema babu papiri var. Sistema Kemal Atatürk İsmet İnönü çava hani bu sene kurda bütçe avay ev kapandın hatta roja iro saklandın aynı projeyi. Naha dem parti ki rebe em benarın xwedî desela Türk'ün ya jî Erebin. Bêvejoya aştî dibêjin. Başî li gora min li gora qenaatê em الجورا نقان نبض تويلي وقتي بيمانة كذي به أو بيمان سرت أساسا كان خلا بيتي يعني دبي خلا يك أما زمان كردي فرمي بقول
خال دو دبستان فتك خال سي أما عافية كي داخل خال چار أو كسيك ولاتي خو تركيري قستك برابي خال بينج كي قندي خو بار كيري برا باقي قندي خو يعني قصة من أول دبي خال ريز بكن لقول وخالنا ببجو أشتي وتشغي ماذا كان براسي أب ببجو أشتي للقول من أب ببجو يا تنكرنا كردا يا بيشتي ستة لي برنجة كيدن بأوايا كيدن ببيلو بوشينك دن أوجي لسر دم بارتيش بو هذا مزرانتن هذا فتي بهجر ببيراوة وزير تركيا داخلي قوما عبد الله أوجلان وفي حقان فيلان بابر هذا بدا مزرانتين يعني كما أنت تشتاش بيلا ديك أز بيفهم لكن كرد بين نابين أو بارتيا يعني دم بسر أساس هذا فاتي دام زردن فرقه تنيه نافقو هريه باشي هذا فكي دام زران دولة كور حقا فيلان وعبد الله أوجلان آدم هگر بيبجوك آشتي به أزينرم عبد الله أوجلان نبينم او کسین که زندانی ده گوتنا من در باس نابه ماندلا بخواد بشه وقتی که دوچون با ماندلا دوگو امل هفته بین دوگو از گرتی ممنین بامه هر نوع پارتیا مهنه حوالی مهنه بواره بدو بشتین لیمه tam tersi abi herkes çapkadığı Abdullah Öcalan açtı basın. Hayran, kurban, yeki girti ne kan açtı çeki. Hak açtı çeki, ev açtı çeki ligor planu proje devlete ve şebki. Şibek girtiye ne azade. Şiber ve damak em bana bizim berhevdü liqan'atna min نها سناريا كي نه كو من قال جيران نفيسان حتى هنا كبار تقول لوزانا ضد مداتنا يعني دبك النبي لوزانا ضد ليران دانج خال عين تشوك لوزانا يكي اللي كان بنافع كيدين دخازين بيك بينن وإيرو إيك كتين تنغاسية نكردن داقل كريمانن قناعتنا من her çuqası listik perbeji leve Rojavay Kurdistan'ı ve kek şemuji got. Ev begine mafya yani ev mafçiye otonomi federasyonu az memnik al kalame xananış berku amne devlet tekin ve am çünkü devlet ve çekin le idi Kurd nemavanda dikin. Tenha İran ligora min aynı kişi. Rojavay ve Kurdistan gibi begine mafya le ev mafya kimi got anne kabej yani otonomi federasyon sakın kişi Yübog Türkiye perçenebi duhazin listik Osmanlı idve ya listik devlet Osmanlı idparın duhazin listik ne bine seri kurda liser deste dem parti ku gibi jigarsen nave kurda bebeje açtı dimeşinin ne kurdun ya kurda serok aşiret la yüzberi çıkırıyam kistik zanın medyacı derketin nakazın bejin evyek Sırrı Süreyya'yı Önder Beli. İslam'daki devlet takürü Ebu Cizan'ın adını Arabi. Yani Kürt bu derdi yapma çaresel bir piyasa çineyi lesen ne yapıyorsun? Serok aşir vakit Lozan'a evli o Türk ve Arabi'nin duhazın mesela Kürt'a ligor çerçeve Türkiye çaresel bir ki daha ki Türkiye perçenebi jiber ki perçebun لپیشیا ترکیه هک تنها کرد گاله بیشترین تنها کرد گاله پیشی لپرچبونا ترکیه بگره او جیگال سر دستین پارتیا کوان روجا اولیش بو ایرو دامازراندن دیگاله ببه و نه bu kurtaşı az dükkanım bebejim اگر دورم گش بون خوش بون پرسبن امل گلاوی بپیجین گلکس باس و زور سپاس که بو برسن نه راستی میشه از تشتکی بجیم نه دیروک دوباره ده براست چون لوزانه چتر نه دوباره ده به تشتکی بالکش هه دولت دیسا معروفان دبیند یعنی دیسا کردان کرد گله دخابی گله دخابت دبیند دیسا کردان دخابینن دیسا کرد پر کردی باری وید کن یعنی تشتکی پر بالکشه دیسا ترکیه چاوای گویی میوانه می هجاری گویی ترکیه دخوازه به آوای حول ده که دست کفتین روجوای کردستان تک ببه آرماجا سرکه اینسیاتیفا نویا دیالوگا
کو دولتا ترک جوان دمی داویدا و گل اجالان و دست بکریه دو انجامان نقاشن دریا گشتی دا گشتی روخاندنا رژیم آسال سوریه نهیده کرد روژاوی ببین خودستات یکی سیاسی نبین چه مافان دست نیخن لبر روژاوی کردستانی وکی ده ملت دی قوناغا بریاره که دیروکی دا پیش روژا خواه دیار بکن او مافی وانه لبر کرد خودی فرسنده که دیروکی یا به همپای کوی یکیتیا خوایا میسوگر بکه و آوایی که آزاد پیش روژا خواه آوا بکه لبله او فرسنده دیروکی نکاره ببه قربانا آخابتنه که آشتیه که دروین یا توجی کمین دولت ترک ده انجام بکاربینا کردان وکی آموره که بکاربین راستی نبتا قربانی آوید پگه او دولت تا ترک ده سالان کردان کرد رواستن دنه کرد رواستنه کرد وستیانه کرد اینا نه وستیان یعنی یواروان ام بجن وستیان لواز بیه یا کردان جبویجی مترشک هیا کو هنه کرد دست کفیه که هری پچوکی بود ترکان جی قبول بگن او خطر جی هیا جی سالا 1920 دا کرد به براتیا کرد و ترکان و براتیا اسلامی هاتن خواپاندن پش را تو ماف ندن کردان کنکنجی مازن سر کردان هاتن کرن کرد هاتن آسمیله کرن یعنی همه نه اما هندک هاتن آسمیله کرن نه بله او در دور سالان دا چرچوه دموکراتیک بویا ترکیه دا پسکرکا کرد به آرمانجا ماسکو و شرطنا پسکرکا کردستان به حیله و دمشینه دیسان نشان کرنا امرالیه و مجلس مزن نتویا ترکیه وکی نام نشان ختمیه ام بجن مروف د سیاست کو تنه به دجمناتی آخ پارتی آنجی پارتیا کمار گرد اساس بگیره سیاست که شاشه دبی کرد و سیاست و دجمناتی آخ دجمن کردان دولت ترکیه نه تونه سر آخ پارتی سر و جهه بکتن و سیاست نهایت ترکان ترکیه ایزوله بونا کردان جهان ایزوله بکتن براستی جی دخوازه ویران کرنا هن کردان دست پگکی مد پارتی هویدا پاره وکی سال 1920 بکه دوی لیستی که 100 سال بری هاتیه لیستین مروف و چاوا وکی آموره که بکار بینه مروف هنه که زحمت که مروف درسی باوه بده نها ترکیه دخوازه پگکی هر بر چاوین جهان تصفیه بکه برسی باوه نایه چما نی دره جبر که دولت ترک که هنجی پککه را به کاری به پککه را نقدایه دا حتی کردان آزمی را نکرد پککه تصفیه نکرد داوین دورکی کج نتا پرستیا جبر زده بونا دچه جبو پیشگرتنا جبو پیویسیه که دولت به تشارون دولت حوجبونه دولت تشارونان هیا تشارون نبین دولت نکاره هنده بکتن گاوا که ادی حوجداری ها و نمینه پکه نمینه دی هونه را کتن 100,000 کرد براسی و 40 ساله هاتی قتل کرن دما که لوی بیلانچوی هم شهر 40 سالان دنیرن 1 مترو آها کردستان نهاتی خلاص کرن 1 مترو نهاتی خلاص کرن نهاتی رزگاه کرن حتی دخوازه بشا باشورا کردستان یا رزاکر یهوله را که یعنی گر کرد روی سیاست قرجا دجی وان و دا مشاندن نگرینه نبینه داویه دا ترک لیسا هستر در کبته هوله بله اونها و امریکا و ولایت یکیت اروپا لسر آواکرنه دولت فدرال یا سوریه لحف کرنه براسه و دخوازن و جا کات چاوا به چانچه بتن به گوهرتنا رژیما شامد دیار کرک بده انجام پیچونه دا دیار به کنفرانس نتویا کود هتشه سوز دابو پک
سوز دابو پک نهات حکمت هج نهات یا آوا کرن و هج و ام بجن ما که زاگونا نهات یا نویسین و قطع هتشش خوامی تسر پیخواه و چوبکه اوجی براستی و نکوشه هتشه دست هلالداریا شریعت دخوازن اوجی اویدی نخوازن کرد نخوازن درزی نخوازن اویدی نخوازن که چون سوزن کو جولانی بین استاندن دبه کو حتی صبح و نمینه سر پیخواه بله و که شیخ موز از خازم دیسا و پرسک و بکم دوه پیوژیه دا دولت دخوازن موافق دموکراتیک زمانه که زکماکی بیده کردان یعنی نتبی بله زمان زکماکی بیده کردان یعنی تنه آرماج دولت اوه کو دست کفتن روژاوای تک ببینه اگر صدم روژاوا به کرد کارن چه بکنده کرد چه قاسه جبو فدراسیون جی که آماده نه او جی که کوشیده براستی جبر و یکی و از خواهد باید برس بکم دولت ترک و تو خواهد چه بکردن کرم کن بله از بخواه پیشی گوتنا خونی داوی بیجم جانا مرف گوتنا تالید سرید دی بیجه هم باشتر دبی از بخواه نه باورم که ترک دولتا ترکا قدروین دولتا ترکا گیهان و آستی که ما فی ملت کرد وک ملت کی قبول بکن و ما فی پرورده بدن وان به زمان کردی جغرافیت بناوی کردستان قبول بکن و لگور وی کرداد ستاتوی که ده به هور جیانی ارگانیزه بکن از بخواه دوی ده نباورم چما نباورم آخفتنا خونی یکم ده جکه گوت دیروکک لبرمهی دیروکک 100 سالیه دوان 100 سالان ده ترکات چه لایقی مدی تبن او مجی نهاتیه گوهرتن و وقتا که او مجی بحثا چاره سرکرنا پرسکریکی و براتیا کرد و ترکا جیده که ده استا که کرد devcu Kürt buna xwe berdin û werin bibin Tirk bi Tirkarê di nava dewleta Tirka de wek ku Dem Partî di parêze Tirkiyek demokratîk de jiyan jêr bê ava kirin. Yani wexta ji me dibêjin hûn hemwelatiyê vê dewletên di heslê xwe de ji me dibê hûn Tirkin jî. Lê wexta ku em vê mesajê nabînin em dibên ya deva destê xwe dirê jî me kiriye wê hinek tişta bidin. Ez bi xwe ne di wê fikrê de me û ne di wê astê jî de me ku ez bikaribim bibînim ku vayê di mejiyê Tirka de di mejiyê dewletê de di aqlê dewletê de guhertinek çêbûye û wê mafê Kurda qismî bi jî wê qebûl bike. Ew ez nabînim wê na. Îca çima ev sebeb derketinin ber me? Esas ne carayekê ji notî de dewleta Tirka behsa aşitiyê kiriye, behsa bi dawîanîna terorê kiriye, bi behsa car carna mafê Kurda jî kiriye, carê gotiye Kurd tunenê, carê gotiye me pirsgirêka Kurda jolê rakiriye, carê gotiye li Tirkî pirsgirêk heye û em ê çareser bikin. Tenerî derroşûn ji derketine gotin me pirsgirêk çareser kiriye, tu pirsgirêka Kurda li Tirkî tune ye. Di eslê xwe de pirsgirêk ne Kurdin, pirsgirêk ew bi xwe ne. Ê ku kuştinê dike, ê ku qetiama dimeşînî, ê ku milletekî di nava Tirkî de nêzîkî 36-37 milyonan înkar dike, ê ku jenosîdê Kurda tune dixwaze tune bike, ji holê rake
و دخوازه کو ترکا کردا بکه ترک او بخوانن او پرسکریکن ده استا ناونتوی ده استا مروواتی ده استا دموکراسی ده استا وکهوی ده او پروبلمن جبر کو او پروبلمن ناوی خوال مکرنه گوتنه پرسکریکا کردی چما پرسکریکا کرد کرد نه پرسکریکن کرد دوزا مافی خود کن ملت کی کو دوزا مافی خود بکی نه پرسکریکی ایکو به زور و ظلمه 100 ساله سیاست که لیسر کردا ده استا انکار کرنه ده دمشینه او بخواه پرسکریکی سیاست تاوی پرسکریکی هبوناوی پرسکریکی و پیشی ام وی نقطه جهف درخن زلال بکن که ام نه سبب پرسکریکن روجلاتا ناوینن نه ای عراقین نه ای سورین نه ای ترکین نه ای ایرانین سبب پرسکریکن که ایرو هنه دوان هر چار دولتان ده و ده هر چار بشن کردستانی ده سیاستا وان دولتا بخویه siyasete var bu sebebi kuşteni, bu sebebi bıçak bıkaranini, bu sebebi koçbeliye. Dve vanam em bibin, vakta ku em vena bibinin. Ku guhertinik juan çe nebe, u gazi me bike deste xwa dirêjî me bike ne di xêra me de ye ew dest dirêjayî. Em vena divê bizanibin. İca serî de jî kê got, vakta ku îca ev karana li piş perdeyê bimeşin û ji miletê me bên veşartin ev îca dibe ku Kurd beşik ji Kurda jî di nava vê malxerabiyê de bûye pergalekî devletê devlet xwazê bi wan vê siyaseta xwe demek din bikare bimeşîne îca mesela ku Kurd gihanî çi astê û pirsgirêka Kurd gihayî çi rewşê ev her du pirs nuxte girîngin bi raya min jî pirsa Kurd û Kurdistanê êdî bûye pirsek navnetewî û wê hêzên navnetewî vê pirsê çareser bikin. Di Îranê de jî, di Tirkiyê de jî, di Sûriyê de jî wê ew bixwe çareser bikin. Mümkün e ku di destpêkê de Kurd negihabin wê asta ku em bêjin ji çar perçê Kurdistanê Kurdistanê gewre derxin ortê û ava bikin. Ev pirsgirêk gelekî pirsgirêkên girîng di pêşiya vî tiştînin ku sînorê çar dewleta bê guhertin û ji orta wê dewletek derkeve mümkün e ku di destpêka dîzaynkirina rojhilata navîn de ev derfet ji me re çê nebe. Lê derfeta ku di çar beşên Kurdistanê de çar dewletên federal di Kurdistanê bên çêkirin û Kurd bikaribin demekê wek herêmên federal xwe bi xwe îdare bikin xwe bikînin ast ku bibin dewlet û duwê de dikarin îca di nava her çar perçê Kurdistanê de konfederasyonekê ava bikin. Ev ya mümkün e. û ev li pêşiya me jî ez xwe bawerim bûye ku di pîlana li başûr hatiye bikaranîn wê li Sûrî jî bê bikaranîn û em li hêviyên ku ew mudahale li Îranê jî bê kirin wê li Îranê jî bê bikaranîn û ez piştî Îranê jî kê li hêviyê me ku li Tirkî jî mudahaleyek derveyî bê çêkirin û li wir jî ev herêma federal ji Kurdan derkeve holê ji ber ku di rojhilata navî li miletekî 6-7 milyon êdî dinya nikare çavê xwe jê re bigire û wek ku nabîne û wek ku tuneyê tev bigere û tenê berjevendiyê xwe bi van dewleta biparêze ew 100 sal hat meşandin biraya min ew qediya û berxwedanên hundirê 100 sala de ku Kurdan meşandin jî her dîtin ku ew programa ku di 1917 de hat pejirandin bi navê Sîkespîko û di 23 de jî Lozanê ku
ku ew bû bi yasaya hat pesendkirin biraya min ew êdî wê ji holê rabe ew qediyayê û wê di rojata navîn de guhertinek girîng bê çêkirin û wê Kurd jî di nava wê guhertinê de wê xwedî maf û xwedî destkeftin bin di herêmê de û ev wê derîkî ku em wek millet îcak bikaribin xwe birê bibin û perwerde bibin çanda xwe zimanê xwe xwedî li dîroka xwe derkevin û xebatên hêja bikin ku em bikaribin îca derbasî asta devletê jî bibin ev wê derfet destê me kevin raya min programa navnetewî de jî kê ev zelal ku ya dike yani tiştê ku em niha li Sûrî dibînin ku ji pêkhateyên li Sûriyê dibêjin Sûrî divê wek welatekî federal bê avakirin ku her kes her ol her netew bikaribe xwe bi xwe temsîl bike viya noxta girîng e tê wê mana ew dewletên merkezî xurt rojata navîn de wê nemînin wê ew bandora wanî ku yek Türk dibêjin ya yek bayraq û yek dîn û yek îman û yek ziman û yek nizanim çi wê ji ortê rabe pir zimanî pir olî û pir demokrasiyek xurt ku her kes di herêma xwe de xwedî parlamentoya xwe bi xwedî birêveberiyek demokratîk bi û bikaribe bi yê din re jî ku bidû bistîne rahat bimeşe bê tirs û bê zulüm û ku serê wî tank û topên dewleta navendî her tim wekî em bêjin qilîcek wekî qamayekê li ser serê wî neheje wê ew mesele ji ortê bên rakirin ez bi xwe bê bawerim lê li Tirkiye ez carek din dibêjim aniha ewa ku navê wê dibêjin pêvajoka aştiyê nizam çiyê ez bi xwe li ber xwe tiştekî ku li ser xweşik şîrove bikim tuneyî çima tuneyî ji ber ku li ber destê min li ser navê dewletê tiştek nehatiye gotin devlet tenê dixwaze ku PKK çek deyne başım ku PKK çek deyne piştî danîna çeka wê çi bibe û ez bi xwe wê de jî nebawerim ku dewleta Tirk dixwaze PKK çeka deyne ji ber ku heta müdahaleyê Îranê bibe jî ew hebûna PKK'yê ku bi navê ku gerîlanên şervanên serêçiyên silaheke di destê wan de ji xwe re bikardîne hem li Rojava bikardîne êrişî Rojava dike hem li başûr bikardîne êrişî başûr dike û li ser Tirkî tehdîdik ji terefê PKK de çekdarî nemayê ji xwe tiştekî wisa jî nemayê di nava hudûdê Tirkî de ji xeynî hereketa wanî legal ku ew jî kê Tirkiye demokratîk dixwazin naxwazin veqetin ji Kurdarî jî tiştekî xwestinek wanî zelal tuneyê ku bêjin dewleta Tirk ji xwestinê vana ditirsin tuneyê başê çima wê Tirk gavên mezin bavêjin ji bo Kurda yani ev ya ne tiştekî aqılayî mesela Abdullah Öcalanî ku derkeve hepsa malê şixwe Abdullah Öcalan îro dernekeve du sal şundu wê derkeve cezawî qedî diqede emrê wî dike astekê cezawî diqede û wê ji xwe bê berdan û ew ji xwe bi hev rivan kara dimeşînin ji bo wê jî kê net tiştekî ku divê ji bo ku Abdullah Öcalan derkeve malê yan jî kê qismî em bêjin bê berdan hewce nake ku pirsgirêka Kurd û Kurdistanê di vî karî de bê karanî rêj wan vekirî hukukekî wan heye ew biryarê wanî mahkemê henin û li gor qanûnên xwe wexta tev bigerin herî zêde Abdullah Öcalan tenê dikarin 4 salê din di hepsê bihêlin ji wê zêdetir nikarin bihêlin ji ber ku 30 salê wî diqede piştî ku 30 salê wî qediya mecbûrin berdin
پروسسا حقوقی ا جزایا وی اوه باشش بو دخوازم وینا وقت در فته که بری کو او بخواب بی کو تشتکی بکن وی بردن دخوازم وقت در فته که شخورب کار بینن اویا دوزان ملته که 30 میلیون 36 میلیون 37 میلیون ملته که حوجه کو هبوناوی دوی کاری بی کارانین نه تشتکی وسانی نه کرد دوی وانا بزانه بن و mesela PKK و devleta Türk'a o Pırsa Kurdu Kurdistan'ı dü tişteş hevcudanı. Vana deviş hevvin kutkirin. Vakta ku devleta Türk liser Öcalan, liser Dem Partisi, liser PKK niziki Kurdabı be niyet harabı. Ne niyet abaşı? Jibek ku Kurd milleteki o jüvi milleti tutkarı neviskara ji hukuknasa, ji siyasetmedara, ji bezirganan, ji burjuvaziye vi milleti tutkari evke derxini meydanı, komisyoneke derxini meydanı ev muhatabı tabi li ser navi vi milleti. Demek ki niyeta te xarabe. Jiber ku niyeta te xarabe tu tiştek ku eteyid destet te de yu tu xwazı xoşik şwar bikar bine tu xwazı li ser wê bimeşe muhatab bir ki derxini orti ev jî nekare ku em bêjin erê wala niyetek baş divirde heye em kar vê niyetê bikolin bê çitê jê derdikeve em ji milletê xwe bêjin tiştekî wisa xuya nake belê Zor spas kekşimus. Belê kek bu ber ser o hin çit bêjin ser vê minerî ve çi ne kerem ke. Dengê we nayê kek bûbe. Deng nayê. Spas. Var. Ben- Aferin. Ha, gotun, şurovekirin, nivîsandin, yani hemû karê gitiye kirin, ji ber ku tiştek li mazatê an piyasê çi ye? Ku tiştê em dibêjin ya têbîniyê me re ye, ya xweşbîniyê me re ye, ya aciziya me re ye, yani ji vê pê baweriya min ew küçük ebek tune ye. Niha dagirkeran Rojava Kurdistan perçekirin heta rejwe îro her wek xwe kirinin. Yani em behsa xapandinê dikin. Dewleta Türk ter îro Kurdan naxapînin. Di şerê xwe li hemberî kesê din demak û şer kirin, komara Türkiye çê kirin, manek Türk û Kurd birabûn. Piştî komara xwe damezin hemê Kurd qir kirin. Ma ew nexapandin bû. Yani niha heger em xapandinê bêjin ji bona ku Kurd destkefteke bi dest nexin, dujimin her şo me dixapînin ve bixapînin. Li a herî giring îro ew ê nikanibin bi metodên berê me bixapînin. Yani ferq ev e. Îro berê cîhanê ber Kurda ve ye. Îro dewletê mezin berjewendiya wan û Kurda yeke. Îro perçakî Kurdistan azad e. Îro rêveberiya Kurdistanê heye. Îro em ê bêjin aqilmend Kurda heye. Bala xwe bidne yani mazlum abdê ne var rehet çûbakek Mesûd. Yani divê em tişta xweşik kûr bikolin. Yani hema ne rehet mazlum abdê telefonî Serok Barzanî kûr û gazê tevbîn û çû. Ne var tiştê wate ne ye. Tiştê pir bi dizî ku em fam nakin henin. Ew jî çi ye? Îro em divê êvî bibînin û Kurd bi vî warî xweşbîn bin. Îro temsîlek Kurda seransera her çap perçakî temsîl dike heye. Em bixwazin nexwazin, em hez bikin nekin. Yani evvela tiştê cudan. Li îro êk li ser navê Kurda her çap perçakanin qise bike kek Mesûdê. Ya jî rêveberiya Başîrê Kurdistanê ji ber ku ew hevbûneke, ew destkeftîneke bi dest ketiye û li ser navê Kurda resmî hatiye qebûlkirin. Ji ber vê yani mazlum evdê tu carî bawer nakim ama kêfa wî hat yani divê min gotinê wanî do binarin. Yani Kurd çim doş bîra dikin. Yani ez micarkê nivîsan dûrê. Kurd rojane te siyasetê dikin. Kurd ne dûrbînin. Kurd dîrokê nizanin. Xwe nas nekiriye. Dema ku tu wana qels bi çi tiştê ku wê çêbî bi wê ne li gor berjewendiya te be. Heger me dîroka nozena yekê fam kiriba
Heger me zindana Diyarbakır baş tahlil kiriba fam kiriba belki îro em ne ve revşeye bağlana. Yani vakti cara başa zindan edikin yani zindan ji bu milad eke. Milada tamamıyla ben deskirina bedenkirina kurdayı. Dersi bir 38 bitecek fasin diye bakın. Hatta 650 serketin. Le pişti 650 peve ev denk nemakani bu bitecek bedenk bike. Lomacı di zindana Diyarbakır projeye bedenkirina kurdal bakır Kurdistan ya bu. İşte eve çıkırın gırtın. Kuştun. Sürgün kırın. Talan kırın. Viran kırın. Kesegu belki ebne fark edebun. Legelle kesegu nikani bu derken najika devlet evzaneti reda ku derkeve. Nifşinu u kev hevdun nas nekin. Dama millet tek ser koka xo mezin nebe nikani tekoşina xo baş birek u pek bire. Hager 40 sal Kurdul Bakur'da Kurdistan'da bedeng bun şibili ban salı taline sedem yekci evu. Nifşime yani salin 65 hatta haşti و ایل ما هفدو ندی ما تجربه خونه داوان ما زانبونه خونه داوان ما هفدو فهم نکر چی کرن بده پک قدر خسن و السر دبی آن سر دست پک که جواتک مزن کرن او جوات جدیرو که خود دوره ش زمان خود دوره ج عادت خود دوره ملتك يوانا دور بن سرخبونا ويش هلبت ويش زحمت بر لو ماجي دبي ام بزانه من كدوجمن داغر كر ve her vakti fırsatı bibin eve mekurda bıkapinin o nehelin Kürt bibin xudîma fekî. Hajber ve niha em hemû peraniya me rewşenbîr nivîskar siyasetmedar partî dezgehê Kurda henin em diqîrin dikin gazî dikin hewar rojava bibin yek. Dengi var ne ki bu bir eser. Yani مخاطب ببین yani او tiştek و ام شکر دخوازن yani ام güçte bak Rewşenbîr siyaset medarı hem partiye me îro fırsat de Rojava Kurdistan ketî dest em hemû diqîrin dibe bibin yek. Heger hûn nebin yek ew fırsat ta ketî bi her nare. Deng nayê dîsa. Bak çi bawer diyor. Çebu. Berî, ferme. Yani dibe em duvarekî di xweşbîn bin, em duvarekî dûrbîn bin, em bikarin bi dîroka xwe nas bikin, bi dengiya milletê meşku hatta ku hatî bibînin, îro fırsata ketî destê me em ê çav kar bînin, dibe em wala bibînin. Heger em ji xwe de dest pê nekin, em nikanin alîkariya biraya xwe din bikin. Elbet Rojava şansek pir xweş, şansek ziyarin ketî destê Kurdê me Rojava. Heger xweşik bi kar bînin, nu terî jî got kekşemû jî gihanî min ya otonomi ya federasyonu dest bixin. Lê perçebûna wan ve dostê me aciz bikin. Keku yani em vêya jî divê bibînin. Niha rewşek bunî nihil Bakurê Kurdistanê rû bi em çi bikin. Çima hemû partiyê me ji o çima em nabin yek. Yani problem var çima em nabin yek. Çima em naxwe yek. Rewşenbîrê me şeklî cudan, nivîskarê me şeklî cudan, siyasetmedarê me şeklî cudan. Yani hûn bala xwe binê li hemû cîhanê nema rewşa welatê wan dikeve xeterê rewşenbîrê wan dicivin nerîn û dîtirê xwe dibêjin siyasetmedarê xwe mecbûr dikin ku wek wan bikin. Lê em di nerin çi qaşî rewşenbîrê me li Bakurê Kurdistanê bêdengin. Den hiç kesekî dernakeve. Tu dibêje her kes halê xwe razî ye. Yani ji ber vê ez dixwazim wê beşim ku em divê berê xwe serat bikin. Divê em berê bikaribin xwe amade bikin da ku alîkariya biraya xwe dijî bikin. Madem ki mijar ew e îro li başûr li Rojavayê Kurdistanê şansek pir baş heye. Îro Başêrî Kurdistanê resmî angofermî federasyona sibê el rû dikare bir. Piştî Rojavayê Kurdistanê qenaata min ya Türkiye'yi
احتمال هذاك دبي بلكي بري إيران به أم بنزان يعني من كان متخميني بكن ل أهم شيء ما حاضر يا ويناكن كما أم روشن بيرين باكورة كردستان همينا بن يك دنگ زورنا ذي سياسة مداري خوا كما بارتي ما كوب شيارة ام سلوغانا كردستان درد كابن her yek kendi habin am güçlü güzelin çuma dibin sivana ki netaviri yek ya hop beyninin naha em vakti şekli bela vela bin ilo ev fırsat tek ziyaret ki desteklerine tane rojavayı ev fırsat jibo rojhelat jibo bakur و jibo başur heye ev fırsat dikarı başuru Kürdistan'ı peki devletteki sarfı ev fırsat للرجاوي كردستان كان اوتونوميا اللي قنعت منها اوتونوميا ازربيجان وفدراسيون بس بخش بك انا سكبت وازن وانا بدس كتن هاجر باكور كردستان جيكا تفجر ما حركه ما روشن بيري ما سياسه مدار ما بكر بالسيوان نتيجه يتيخ بيك بينن نرين ديتن شكولا بهبر بيجن كاري هفا فبر بكن Amerika seviyeli Bakır Kürdistan'ı Amerikan'ı bir deskaftiye ki bafın İro devlet Türk belki Türkiye belki em nabinin belki em nizanış belki em devletin arşiven belki tünevin lehum bavar belki devlet Türk belki Türkiye jibona götek nare ve bir destek kurda perçebun afa sağlam belki anji misogar belki madem ki revşa me eve em deve idil xabgrin ام دبی خودین هر دو درکبن ام دبی یکیتیا کپیک بینن باوریا من ایرو سیاست مداری مد بیواری ده درزا خود مانن نگانم سر کردن لی هگر روشن بیری ما یکیتیا کپیک بینن و روشن بیری ما نویسکاری ما ولی پاریزین هی هموی یک دنگی زوری بدن پارتین ما ام می بکاره بدن سیوانه نتویر یکیتیا کپیک بینن بیک دنگی بیک هلوستی بیک دخوازی امل دخوازا زمان خوا اوتونومی آن فدراسیون باکره کردستان جی بکن اما آن اگشتک دی بجیم روجاوای کردستان ببینیک و هر شامی ای بابو ام جینه بونیک آدو دا چی ما هر شامی از بیجی فهم نکن امی چی ما کرد هر شامی یا برای جاره که دیجمه ببامه برای دیجمه بقامشلو برای دیجمه به دیاربکر برای دیجمه به نظام يعني ام ببلد من ببامه هون راستی بخوازن ام قوت اکتر مزنن ایلو قرط هری مزن دست کردادیه ام به قرط اخو خوشک بکار بینن ام نر نشامه آنخری اوه بین بامه بالا خوب بدل هر بجارتن adı yani لباکر کردستان Türkiye چی دیگه همو بیوستی آوان احتیاجی آوان نزدیک کردایی و روزه هر بجارتن کرد بیر آوان دی بیر حمیشگه Adın dibe em siyasete durbin bin. Bahçeliye düğümüne millete kurdu. Hamaş nüş kadar rabu gobara Abdullah Öcalan bey bu amenizanım çipi küçük değil mi tamam. Geku. Bahçeli ciddi düve nabiş. Bahçeli mecbur maydı. Van vakit devlet perçebuna fa dibinin. Ava sinyal juan rıdharı. Çiş devlet yemezin be çima açık akılmen devam be. هم باور بکن اساس خود ترکیه یعنی کشتی اکثر بحری و نیوی آب گرتی نیوی مای اگر ام کرد و اوه ترکیه بن آب ببه لیدو خوازن و آبا خویی وکی چوا 7 سال همی خدمت دوان یعنی کرد و خدمت خوب کارانی destek bir destek ve bibine و galaxy pass la boraj bu tava agar persa gel tşekeb vakti mecaz bor ma galak بله راست وقتی ما پرچو بله براستی تشتکی بالکشه نونر امرالی سوری سرای اندر گود کو صدما سرکی یا کریز سوریه یعنی رجوایه دیسه اردوان آمد هفته چوی گو بلا کرد نمینه بیا چه مافان گو آرمان جمعه و کو هم تره هوله راکن یعنی اوا وان اشکره گود کو باکور کردستانه تو ماف دست ناخن چه مافان ندن کردان راست دولت هلوشاندن خواهد بینید دی سال دخوازد کات شبه که شبه
و دخوازش به ارمنیا و کردان قتل بکرد او نکاره چونکه او 1915 هنده نینن او نکار وی بکتن لیدی ساجی که ترک و از بیجم تشتکی بکن یعنی تخازن کردان بچه قتل بکن یعنی او به شهر به قر ناچه چونکه ترک مجید ترکان حتی ترک هوله نرابط دولت او نهل باشه او دجمناتی ها کردان سوان نرابط یه نخوشیه گدی نخوشیه وانه نخوشیه نخوش چون بیجن او نخوشیه که قرونی که یا دجمناتی ها ترکان یا سر کردان قرونی که یعنی شما یوری دیسات دیده چه نگانم خواهد خلاص کن بله نه ها براسی وقتی من پیچول دیزا از دخوازم کرتاهی و پرشای دیوابی که من این دخوازم کرتاهی و تشتکی و سر و بیجن براستی نه ها جهان داد و ام بیجن جواک دا هر تشتی دا ام بیجن تشتا پچک حتی میکرو ارگانیزم های دا هر تشت گوهره هر تشت لیاو دولت ترکا گوهره و جا تشتکی وهاجی هیا تاکه هن سالا هن خرابی سر کردان کر راستی هن قتلیام کرن هن کرد کشتن هن تشتی نخواش کرن یعنی دبکو تاکه کار خواه گوهرینه یعنی او ممکنه یعنی کار تاکه گوهرتنه تاکه بیکک شیخ موسی گوهرتن و پشت شل 7 سال برای حاطبی داماز راندن حتی نها گوهرتین ایت کاری جه چه بتن ایت کارم کرتا هیت شکل سر و بیشن باشتی بید فرمی ککچیا گوتنه که سلیمان سویلی بری چند روژا هات گوتن نزانم تلی راست هات تلی راست نهات گوتن از سلیمان سویلی تو زانی بری وزیر دولت ترکیه بو سلیمان سویلی دیگو عبدالله öcalan PKK da mezrandiye di dünyayı de ev qis guhertin çebun le de PKK de tiştek nehat guhertin vakta ku Abdullah Öcalan bu xwazit kare örgüta xwe bide guhertin an jî ke dawî bîne her tişt di destê wî de ye ev gotin esas gotinek kuraya avakirina PKK jî bime didi naskirin yani aklê ku ew rêxistin ava kiriye ew aqil dikarî wê rêxistinê biguhere an jî bi dawî bîne mana wê ev e ji ber wê jî ke hûn wexta bala xwe bidin PKK'ya kul Kandîlê ye ti carî li hember Abdullah Öcalan helwest dananî Abdullah Öcalan çi qeys tiştê nebaşî gotin ewan ti carî li hember dananî û her tim jî ke girseya Kurd di sikaka de wek peyayên Abdullah Öcalanî parastinê dan nîşan mitîngê xwe de di meşê xwe de di nivîsên xwe de di televizyonên xwe de her wî wek rêberekî dan nîşan çima sebeba wê ew tiştên ku Süleyman Soylu bi xwe dibêje ew aqil di wir de ye ew aqil wexta ku Abdullah Öcalan jî bike hedef wê PKK bi xwe biqede yani ew bi hev girêdayê di nava wî aqilî de bi hev girêdayê ji ber wê jî ez bi xwe nedî hêviya ku PKK bê xetê Kurd û Kurdistanî û bê guhertin lê tiştek din heye ew şervanên PKK ê ku bi hêviya Kurd û Kurdistanê çûnin serê wan çiya û şer dikin ê li Rojava ê li Hêla Kandîlê ew zarokana zarokê Kurdan Kurdin şervanên Kurdistanê ne û mümkün ewana vê rastiyê bibînin û li gor wê rastiyê
خو بدن هیلا برجوندین ملت کرد و بیجن مج بو وی خوین رجاندی مج بو وی درکتن سریچی مج بو وی شرکی منج بو کسا وج بو پارادیگمای وان ما خبات کری او ممکنه کچی به جبر کد نوتو یکی دیجی نزدیکی 2500 گریلایش پکک قطعا و گفتن هم و استراتژی و اوی قبول نکن وش پکک جدا بونی رو گلک جوان بمرد خبتن دنوا خباتین کرد پروری دنن جبرویش دوی گلک جوان دنوا ارتشا پیشمرگین کردستان باشور دجی yani başvuru Kürdistan'a dişi ki kodi aslen bilindin yani ekoyro hezen zerevani demeşini yek juan gele kadron gele juan dışarıya daişedi şehit hatından Doktor Süleyman yek juan Rastı. evana henin yani devem ticari hevya xwe ji zarokin xwe şervanên xwe kut nekin lê ew aqil û ew paradigma ne ameyî û ticari jî ji bo me neyê guhertin ji ber ku ji bo têkbirina doza milletê Kurd ew paradigma hatiye ava kirin û ew paradigma wê bi xwe here na di programa me nî berî heftakê de me çi got me got di rojnata navîn de biryara hêzên vekaletê ku çek di destê wan de biryara belakirina wan hatiye dan ji Husiyên Yemenê bigir heta Hamasê, Hizbullahê, Haşdê Şabî û PKK jî di nav de biryara vana ya wê çekteynin û dev ji ewa xwe berdin, pozisyona xwe berdin yan jî wê bibin hedef. Evaya biryar bi terefê wan hêzên ku rojhilata navîn dîzayn dikin işte bi terefê wan de ev biryaratiye dan. û ji Tirka jî gotinin PKK a tê wê biqedîne. Ev gotin hatine kirin. û îro tiştê ku dimeşin evin. Ev yani. Evin dimeşin. İca medît yani rejima Sûrî û İran û Tirkî di hebûna PKK'yê heta roja ku rejima Sûrî qediya de jî xwedî rolên mezin bûn îstixbaratê wan. û devleta Sûrî wisa piçûk nebînin devleta Sûrî balansek ji ya rojhilata navîn bû. Ew balans tek çû. Ew balansê İran û şoreşa İslamî serling dihişt. PKK serling dihişt. Hizbullah serling dihişt. Hamas serling dihişt. Ji ber ku axa xwe ji bona ku vana xwedî bike bi kardanî. û ew êdî ew derfet ji destê van rêxistina derket. Kê derxist? İsraîl ev rol girt ser xwe û kir hedef û ji ber ku guhertina rojhilata navîn esas bû êdî ne dimeşiya. Yani ne bezirganî dimeşiya, ne ji enerjiya rojhilata navîn fêde digirtin û ne jî milletê rojhilata navîn de ku dijî nêzîkî 2 milyar insanê perwerde tune evlekarî tuney tiştek tuney gelek nîvê van nüfusa nikarin perçak nan ji zarokê xwe bibin. Ketini wê astê wê çawa îca ji xwe berhemên senayiyên rojavayiya bikirin ji xwe wê pera ew bikin bazarê. Ne mümkün ev ya. Divê ji ber wê jî divê ev tiştana giş bi carekê de ji holê bê nakirin û gotina Nîtalê ev e û programê em bi dawî bînin lê kekê çiya ku em van programa bikin biraz saetekê derbas neke divê tu xwelgor wê eyar bikin. Yani saateke bir şey Program bu. dirêj dibin program dirêj dibin Kek bu be servehin çıt bejin serve qale çıt bejin peki ke nikaret bu guher mafya Kurdan bu biparize. Keko gekşemi şu got. L-gor min PKK nika xwe bigare
PKK nika varsaraya rast. PKK nika bibine tevperest. PKK rehsinak devleta Kurya Türkiye'ye. Ev çava bu kazim bir rengi şekil biri. Şimdi belki kadroyun PKK diye Amerika şartı cüda bakın. Yani kadroyun PKK o gerilen PKK şartı cüda bakın. Ev gerilen PKK hami zarrok yemenin, hami velat Pariz'in, hamuş bu Azadiya Kurdistan'ı bu akı millet yekot çünün canı yekot şehit yekot dedi. Şimdi bu an tu gotunamı o akesek gidiyor tünebe. Emne hainin, o zarrok yemenin, le kadroyun PKK ku Abdullah Öcalan şekil dayıvan. Abdullah Öcalan şekli hoş devleta kur Türkiye. Şiber ve zahmet de ku bu garın. Leveçi bugün yani problemat avcıga keşeya ya ciga pebajoya çareseri benavdıkin kudgoramda tu çareseri tetine abi bu kazın ver rexsina kuan da mezranda işber edi kekşemus hoş got. Dünya kabul nakı ku av rexsinin terörist ilgor cihani dibe hamur rabın işber ku bazarak ne hçebe danu sendene ne şebe madde lazım mı, para lazım mı, petrol lazım mı? Yani gellek dişlerle jibo ev idol rojlata navin diye. Jibo ona kanı bir rahat karbı gibi hami rehistinin kumnavi teröristi bir navdıkın ve şöyle rakım. Ne es yani ne Kürt ne kahve bugün. Leveki bugün devletimizin emirdayı devlet akur ve evcika devlet akur gibi PKK şöyle rakım. Devlet akır zilamın bahşediği. Yani em bejin iro kaşıgı gam şopinin düzanın bahçeli Erdoğan belki mesterbi. Le vakti gibi got o fast çekdiğinin hum bavar bakın ava sinyalın hamu. Em belki famlakin le hamu sinyalın de be idi bes çeka khudinin. Ana mi Abdullah bişinin mali nizam çebi Abdullah şkol ne hafçeliyi. Şu roja Abdullah ne hafçeliyi. Le halkı dikapinin, kurda dikapinin vakti İmrali var efendim zanı pozitivite, negativite, çabi nabinin negativite şemtin zamçı yani hamu dalavere lisan esası ku hamu kurda Abdullah Öcalan girebde. Cibok Abdullah Öcalan çebere jikur yok vi bikin. Jiber ve hun eğer bana bin ya mer dilo ki bin ve Abdullah Öcalan televizyonda kadri ko çıkması bir rumor dikir. Çıkması hakaret bulandıkları bana da beğenmiş bir an nekin. Hakan bana bir binin ama bezanımın tevgara PKK çi tevgara PKK kim bir muhtemel baz bu. Tevgara PKK bir de şey devlet akur hati damızlandın Seruki ve ehli baş Kurdar Türkar kanı ve lisan navi Kurdar kalbi Abdullah Öcalan rola ve burası jiga tam anici çık fastin begani o edikari yukarıya benabi İmrali biri le istirahat edini, maddeler edini, keyfi koşu rahat edini. Vakti lazım ben dinin İmrali iş bu hafta birinin le vaktin rojeki Abdullah Öcalan neketiyi. Yani hasm meşir tüneyi. Anarji ve roje min derek yedhun. Hagar bu kadın hafsa mali bir Abdullah Öcalan nakhwaz. Duhazi disal İmrali, sarnabi İmrali bimine. Şimdi ben hakikaten kemen naba millet gibi başta nasıl ki? Millet gibi falan ki. Vak iro kıymet hürmet avi namine. Ha tiştekeyi birdi. Hagar pek devlet akır bu kazi bir şahsiyet bir karife pek kadandın. Az bavar meve derken hapsa mali ve hapsa mali jikadı ve çip afat tofan beseri bir diyarı. Halk bir nas mı ki seru kevan kiye. Şimdi ben jika pek agar devlet akur Türkiye bu kazi ve şöyle rakı eğer ne fazla her bimine PKK bu hedef bu Armanca dagir kıraaty bu damızrandın kanaat amdı sedi set ne bici le sedi penci saketin ev sedi penci kıpsar neketinin plonu praja ve Azadiya Başiri Kurdistan'ı bu İro devleti mezenin Lozana düdda uxtegan benavdikin god navkanı cüda mı? İdi pişti 7 salı daxwaza devleti mezin Türkan dagir kereme pegnanin daxwaza devleti mezin ev bu 7 salı Kürt neminin yuvarı dagir kereme ser neket am sipasi tava kurdadıkin ki rojeki teslim nebun ve her berxodan İdi yani çi bebe dillehe kurdadı Kürt işki bundavuki nemayı tüneyi çi
هبون هبه اوی بو دستکفتی کردابن دوی کرد ایدی ام عقل مندی تب بگرن ام بگرن قیمت رومت افدو بزانبن ام بگرن قیمت سیاست مدار خواب بزانبن ام ایرو باشور کردستانی وکی هبون کرد و کردستانی قبول بکن ام ریبریا و ریبری خواب ببینن ام تیبینی پیشنیاری و گوتن وان شوار بکن رهبره که و ام جیکال کورا خواه که شیموز از بار مثلی گوت یعنی او کردستان آزاد و هر چا پرچا پبر ایرو زحمته لی ام هر پرچا کو فدراسیون بدست بخن تاریخ کانو کنفدراسیون کردستان شیب از جیکا خواه ورد فکرم باوریا من روجاوای کردستان جیکا هر چی قاضی آنا تبلیغی هیا به کردی ببین یک مجبورین شبار دولتی مزن بيد خوازن وشونا معلوم عبدي بو باشوري كردستاني اللي باك اكثر رومشتاندنجي يك خاليجي او مجبور بدن يك وقلعتك هي قوتنا هي از نظام يعني نامنه لا دبي احتمالك هي روجاواي كردستان يبسر باشور بقلي بدن يعني بلكي ياجي اوتونومي فدراسيوني بدوان لتشكي واندا بكنتنا واز قال سباس مش بو برنامج سلافو رجعها هم جبوته هم بو خلات تبع وهم حميت ماشي وانا پیشکش دکم اگر مکن من یک شاشک جگری بدون زلی برنی دکم هر شاد بختوار زور سپاس و مهمان من هجا بله راست نه راستی او تشتکی و بالکش هی نه و همون خرابی و دولت ترکیه ایرو باکورا کردستان هیچ که بهیز آلترناتیو آلکاریا روجاوا و باشورا کردستان یعنی باکورا کردستان یه بیکجی نمایم جبرگو پککه دولت او حس و کردان همه تصفیه کردن جبر و یکی و صدم اریشکری و دولت ترک او و دولت ترک اریشی همه کردان کردن راستی و تصفیه کردن خواهی دیتی او راسته و او دیتی او اریشکرنا و چطور نها خراب که همه اون یعنی او نشان راسته بله هم سپاسیا مهوان خواهی هجا و شموز زنگین و بوبه اصد دیکن و امن برنامه که دین دیسا بانگی وان بکن و حوجه داریم وان هیا و سپاس که شخموز و سپاس بوبه اصد بو نرینه و یه هجا کمش بو هر دو حوالان هجان سپاس زور سپاس تماشاوان هجا و برنامه هم سر روشا و رجوای و کردستان چاوای و دوی چپتن و کرد چپکن و لور قدیا و دیسا و چند نرخاندن با کورا کردستان و هم عاقبین زور سپاس و گهداریا و بنا خوشی دا بمینن و بخاطره و